Kwezi watukufu wa ulimwengu wanzani liko dungana daima midrar leo tirditirejea haruma le bangu la kilimwengu damina mwana mali rwa bal mwana mali rwa usukalelo ngasina makfada mbino dandaru huko ndizo muhimu lazima hu rashirishe wa Komori walio hodani lubonze sha raja karinji ya haruma imadam timbiyo lazima hu riveho mhono aidi usonima izisilamu zijiunda hodani lubonze Mwenyezi Mungu ajalie nifungeza sana za saa kama Mwenyezi Mungu abenzi ya mwana malerwa rujanza ke mhono waidi jema usumuzi silamu ngeje njie harmoze madam timbi kaulelo na mina onga rutoka kumbana banu hususan harmoze madaizo ili wa Komori waelewe kana rikati banu haubenishwa Komori ezivira harmetiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كويزي سيدنا الرئيس الإمام عزالي عثمان بناهر حفظه الله kwezi mwanzishi jimla wahe serikali Nuru Elfat, kwezi ministre de finance ikao ngo wakili wanyanyuho ma ministre, kwezi directeur Claude Benali ikao ngo wakili ye ma directeur wanyanyuho wa Komori mjuhundahu ndani nobonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Beseza mbishia manunro lazima rimereno mhono aidi idil mubarak Mwenyezi Mungu jojahilia ike rifungu tumu ya usalama na kheri na unono rifanya ibada ya kubaliwa. Mwenyezi Mungu ajahilie ikeri swali idi ijori belle unono na usalama na usilamu mwinji na mariziki menji na unono mwinji kabati zingi za umwenesane katulotoka idi mbaraka he ismu ya hatu mwandu mliono vanu nimambieni ya uka salama salama haina Mkomori haina mahalani wakondo yali. Naam kwezi mwana malerwa hulihoda we wangu pia ngwajua rolo ndani rubonze ya ukana hujitolea ili changanyono wanyanyuho mwanie yaenza mheshimiwa Azali Othman Banaher lazima hu harumaenzi ngavu wakose kwe magaya bali ngavu wavurayo magaya nasiri tawila ukana rivure magaya ili lonishwa Komori ezvirao harumweti tafauti na rajina ikao na wakenjema wazione utuja urenga mtanga mwambazila kasupa nishia ngasina mwezi takriban ikawona magari ajaya harumwaze station webusho ikaizimbia na harumu mjiwaenzi ikawisha ukanaeti ngenda una paralizi hatamu za mafura bali wavirlizi ujuma yestilwa bwana Idarusi Hamad kaongena mahali mashawiri walio yabo ngena mamudiri kaongo walio yabo hama zuki watu bwana directeur ujoneshele Zambabi ikao angupa mtu akae ile jina la Azhar ikao zalani armo mtukufu waselea bali mkalmani wa ile dahulu akazo ni saukana kabati tabu ya mafura haruma le dahulu hydrocarbure shay makalma yayo kaja kautoshiza owanats ho wiji mazofera ukiyabanu uonisa makinisha haula uthibitifu ya ukana le dahulu hydrocarbure ngilo na mafura kabati batabitoka juzi riwono emeli tananga harume bandarini ya bahari ya hatu wakati kaurishia mkalman wa ile dahulu hydrocarbure hazamba yeudi hodawe lewe melija na wakaondoka ufua magaya eba utuambia namnaje
wakati kao ujawa makinisha kwa jaka ukubali lelo meli iriholo dunia pia waizi yebanda we ujo habana mnaje tena ili warunga honda novonze wa parise hospital okwezi mana matilaki onesandro hoze swala zone savo au ka karna uhansi oneso wa komori yezilio rito wa komori harume magori ikao ndo watilwao au ka banuke na ukiri kakarfanya helimu wanduna wanze wazelewe wanduna watizelewe shake na ukiri kakarfanya helimu raunishia owinji wa hoa komori yezijiri yo zifanyishi hao zendao auka wandu wajua ondo ya uka inu armuku matangazo ndo ambao zenai ngwa wenji kabonge mzaza hangu haumbaba hangu utojua ulole juu ilo hautojua telefonisho indrini yaishiao ze hari erohonge payao utona kabala dunia ihisabala no wandu wambo hizo ngwaelewawe hizo ambao ya uka wadhumania wadota mashaka na propaganda yabonge ngeanzo si wa komori rike wanduania inswafi rike wandu waudoishia hema shishiyo maili haukama mnyezi Mungu hariungu harnika mashishiyo maili harnika mato maili karna ujua hotodoishilia hele shishiyo lezima karna ujua haukeka ngasi wandu wawishia hele shishiyo lezima riwone hele zito lezima yabonga rujua uwaswili haruma daraja boko ngarjo urende hawanafiki shaho liho mnyezi Mungu harnika mashishiyo maili harnika mato maili na roisha mashishiyo maili yeke mashishiyo maili ngaishi yao ngarjo isha zembi rishe zenjemi yeke mato maili ngao nao ngarjo uona zembiri uoneze njemi shekar tojikubali ya ukale shishwele zimade liishi yao yabonga sina upande boko karna uparojoni yabonga ndo wambi wako mori rike sawa rike wandu wa shukura rike wandu wa uhimidia nirejei harumaye makswada mshinzi wa uzisawa sizamba banu sirudinga mzirejezo haukaa anga muhisi haukati fanya video banu ya uka elesezi emelinge jonji ikake janjia nga mjoja banu nje na aniho harumo wako mori shanga mdwani ya uka le 21 emelinji jau shanga bana bala mabawa ele 20 yo wenda ila nuhabia ka yonda ila propaganda idungo utilo nondo ishaole shishwele zima ele 20 melinji abonga mwele wakwa wanansi huwa enjezao harma ila dati wakonde na kazi yuare deje nukabana mpira utorwa daka mengo sheda noto ujua henjeziwa daka kume hau daka nsanu ya mwele waka njatawa hau kazi jatawa hojuma heli na onesuwa komori nishukurie ya mudiru jimla waheleda hola hidur karbiri eze juhudi ya zifanyao wa komori nimnike masyo special na eno washangirizi wa minhum mze wa hatu mjomba hatu azhar kaunga amini ya ukawa mengoni mwa washangiri yao idarusa hamadi harumale daho la hidur karbiri omwendonro no mkayonro wahe mafura hosoni mwa komori hauka riwono ngoboko rizamba banunro ya uka ranzo siko wa komori watebal bala ya uke mafura ya tao kayat sha direkteri darusa hamadi nondo wa mzingiza waonese kapasite ya hazi waonesa wa ujuzi na utaalamu wa ufanya hazi hojumazoma na mrianikiwa haukaranzo usiku wa komori watelepatiko ya uke mafuraka tuoneha kabati usiku
wenda stasio watuhunda mafura yelivrewa neleda hona hidrokarbiri hata ije hunde juzi yemeli ya njia ilo ya roiba huao yabondo mwana kamba yabonge o teknisien no utaalamu wa ufanya hazi wahe mazoma na heleda hona hidrokarbiri lazima rizikoste mwana matilaki lazima huu mwana malirwa ritsahe wala kauridunga zisamaha bali rwambukana waipartage au injie sawa la tuta waishie izifanyishia haruma eti hata zwaona tuta kezamba wa ujuma usinyale ili wartine balbala zitijulizo winji wa komori izifanyishia hao nizijiriwa haruma yeti hatu yabu mwana malirwa haruma le suala rakanilo vanu rikana le suala usiana le dawa la hidrokarburi kao ngalongozwani bwana Idarusi Hamadi utilimu mwa directori mwanyanya mwanzano hayo huko yorenga eterimuka Idarusi katiabo nazuki watu mwanyanyasi azhar mjini selia harumale jera lahi bambao abo rujuta utaraja mwafubiabu yesa Hamadi lirahambia bano melingyo yabo ngeva hoe mafura shanga abo ambari bara ila meli ya bali ya mabawa iliti kama bala bajama fura yawandu Hamada wao wa hukumuje haruma uwanie daula harmu sabuzi haujulizwa kumu manama tilaki zambandro yauka ridungwa ho mahalani pia auka wandu watwanza ze wakomori wa unishiwa ze kweli haina mahalani pia wakaza ze pieji shaka jawaba nafasi watu ngarjo wafulabe hatari watu wonge mtukufu tulaki wali wonde suala rakaniyo banu da hele da hoda hidrokarbiri karjaira tsine suala wayuzi sabo ya uka anadamu ambo ila meli ya rowa nyama au ya rowa kusha ila tsine meli ya rowa mafura mbesebo tilaki tsina unja masuala mandilo au kai kasinja masuala mandilo ya botsi jiminimize ila kilia hangu au ka mrushindana harumandongo boko kutuzi komea shandongo uzikomea yekahunja ushindani yaba yakilike itisha mrudimra jaitsena yauka owandu wambwa hizo yo haki ya hao he akili yo haki ya hao hombimi so waki hao haukara nu emakafiri wakamaka wawaka ujua hizo mtume ya balia shaholiwa Mwenyezi Mungu wangamiza kwa jakana namna ya ushanja abongo wandu wabao hizo wanda wandu wakauvumbulwa yasumu mbukumun ummun waonda ala wandu wabewa wakauvumbulwa ne aya hiyo yabonge mwana matilaki kairinda nse swali hiyo msijibu wandu wamanda wao wandu watu na mato watu na mashishio watu uona watu huishi ya nonjayo kairili wareti ngena rendele mwana malirwa isabadi namna nahambia ukana sirkata wonisho kumuri namna hawa jimla virao harmeti zikiruri zambe yestokiri bali zikome shar zikome namna ikawe madhamana hatu wajohelewa ili warekebesho watanganya juma izinji kaudu wafanyao mwana malirwa ngasina mahaminji tena minji alisalisi ngasina unyanyasi wajihunda harmeti ya ula Faransa wana mababa wana mji bali mgwaja leo anashwa hatu kwa japaro waona harbe plasi hiyo wakato wenji nende plasi ya Gardinor ondwa wa jatiabu ibazi hao juma tusafihi na umenya zifanyishi hao na busi kitifu mzungu wala wajumba hatu na baba hatu na bambi wa mazababi hamadasi yeba hulihunda wewe ujowatasha na mnaje usunumale suala lulu mwanama lirwa yisala la hakika rikarmu mwezi mtukufu wa Ramadhani wende ya Gardinor ila ukana waonise mahaba na jirma ya hetumu shawanjia mwanau za usafihi eti za usafihi tulaki na Idris na lirwa na Didi na varanga judarmu mwezi mtukufu wa Ramadhani bali wende na uswalie idi ule mnakunguma gardiha rejema la Gardinor imadam tibi wakaniyo juma tusafihi daula na le roi
na tulaki eba wewe ujomba na mnajo siwana ye makalma ya mwana malerwa na matilaki na mkwezi eshinse sao haku de mashabadi na mkwezi de mashabadi walo Ulaya wadungwe na mabanga zo hamanda yao shabano waze wa hatu walo Ulaya wawaisa wafanya hazi wahisa tereti ngwaonao ya ukailamba spori da inge kasitoa porte ya mbadongo ngamzwa kaila kasitoa porte ya mbadongo wandu wafanyao zi so waze wa hatu ngwaonao kailamba spori holiho kwa soenda hazini wajebala emba umuri tole pambari shanga mwelewa ya ukaya lama bangazo moko na mambo moko wo wafanyao ngwajuao ya ukake na waporte ya mbadongo itoka yote hauka ngwajuao ya uka kwa tura nzi zake sha eshinse sao de mashababi mwana malerwa samahani sishao ni saukana wazee walio wala wanduko wasawa hisa ye mahaya mfanyo hazi bali ngondo walorenga mpaka afe waleto muri wabaki arumambi yeba ulihonda we na mimi kejaja wakati uliosema jeune défenseur narungoze daula yungozwani mheshimiwa Azalothman bana era ukana ifanye taratibu wa voto wa bije isajo kirukana ani banda waisa hazi na singar joy hawan zero ile mao haruma yetia ula Faransa sina hulubahi mwana malerwa ya dunia kamil bal Faransa zerongo zireme wa mna gugu rawatashia namna ukaya wa buhamali hula wende waombe lwadua hawatilo haruma jeda hawani rajara wa hatira waombe lwadua yesa zerongo kaudu ambao ala hakika kaudu tafanye tabiti zinji anizonda ukana inna lillahi yeba uliondawe nami yeba kejeja wakatukana ripare daula riwambie kwezi mheshimiwa Azalothman kwezi manyasi mwandishi jimla ya serikali madhamana waziri wa hele bankanga na wavutwa bije ndela rengwa bae wala walogardinor na mazababi watona zambao toti kufuru bazila wawambadua yeba kejeja bora mwana malerwa mwana matilaki yo suala mkiniha suala wayone sabo yo suala mkiniha ukaa manda muislamu ika hundwani rongo harumia zenrazi pia kabati za mkiniha yorejei harumo mswahafu yorejei harumo mswahafu haja haomboye mola hamtashia shifani yabonge suala wayone sabo yaho wandu zatu waifanya ho gardonor wako hizo tindizo ra waombea hizo tindizo ra jojibi wazi wahunde shar jojibi wa wake wandu wa udoro awano hija hauka hiyo de mazmuni ya watu wa Komori ya wawe hai sheka iwasudi daraja wawasudi daraja hamanda ila hamba kufuru na ulapiza na marongo zitu hamishi ngamibadzima nawe rengezi dawati kartura mamru yafe rengezi dawati riombe Mwenyezi Mungu ya wahaulie ya watowe harume mashaka yala haukama naongwa haruma mashaka haku haruma mashaka mtujua wao wafanyao ngwaelewa hao mashaka wajitia hao mtujua kwa tuelewa sha ngamjitanganywe nao na rirendazi ne mashawiri ya ushinda ruhundeze nzia riviro wandu wala ruombe dua ruwatoa harume mashaka mwana malerwa ngabuya nazisha banu yanabukana tilaki nido komia maksada muhimu shalelo mhadama katafsiru kana ngam aminu ko nyanyasi walio gardinori zila kasulingana neti bali mjamdukuru ambuladua shahotini kunazokana yeba zila kazaja isa zefamiza hao wahuzu arudhi autoana wendo wake wa manga wandano huja wendo wabaki wa manga wa kufura dola uso na usafieti ngosu eba zefamiza hao kwa jahimidi Mungu yasababisha walio hena mnaila ani yo tainu sandisho wanu wana malerwa ngono tainu wono usokana izo kirukana izo neze himda zaize fami ani wangu warenga arudhi ani manyahuli wavemdula ya imanyanyasi yanzi hizo botulaki namkozi
kajaona naye aukaa garjua ya ukaa uwinji waho wa Komori watohuziwa shamba uwinji waho wa Komori zihara zaho anasho hatu zirenga zitaomeki no andruende wache babadili hembanongo yende ihundriha wala wabeho ngabo dazu ya wandu watohelewa isha watoho dazu ya wandu shangarjua kanga wandu wenji walo ula wajua isha watoho ngabo dazu ya wandu watohelewa isha watoho yekoa wazaya hauze famiza hao zeroho zikoza yo hitima niyo yo usibu yabonge rubeheri salaini haina manyanyasi haina dahu lilona mruboko yesurwa yahe ngeione hao harumale patsiko no mtakata uno haruma e plasi ya gardonor wasamihi hawa umombele dua wamsamihi hamguna mtume ya jauruta ajina ila kesiburi mwana male ruanga mhumbiso yabo kuliho kudhukuru yabo uliho sisi mazababi ranzoni sihatu rumbilo nyanyasi walio Ulaya wakiwa manga hodano huja bali likungumanyo lijunda wanu gardinuri yeba uliho rimeya barake daula wavepumba la mali wondombelo adua yeba kijajuka bora yekari jusaji la mtuma Mungu ramba ukaya usiku kadha ngaritanganyao hamiji hanti ruambeledo isawa la Komori ya Rabbi angala mndu ya ruhawa na 15 yenda Ulaya yenda simbuha ya lidona nugo zinji ya tushida janizo harumo mtango waki muamala za mpasa shailo ukana kairende akibala haruma kufuru na dola uso na usafiheti na bordo tunda kujunda ukana hato mtango wa mjini katushinda ya Rabbi eba kijaja wakata wadina mnazamba wa mkana ruombe mdezi Mungu ya wale kesezero yodi hadani litanganyihe hati ruombe duo Mwenyezi Mungu ya warejeze sa Mwenyezi Mungu yosamihi ya warejeze za akili ozoloni warambuka wala watolwa ndio wakiwa manga wahodana huja na urawa ya mwana malerwa uliho mdu jama we ahli jamalillahi manutambilwa ndo wewe miongoni mwa mazarifu wewe mdu ahli jamalillahi na amina ukana yekauta hosi likewazima swa Komori uliho ndani no walio Ulaya baadhi hawaele wao ye principe ya kambrake manga wahodana huja litanganyaji la mtuma Mungu lombelwa jomba watu alo gardinori no masababu ya mandasi watsona ndongoito sikufuru na dola uso na usafiyeti Mwenyezi Mungu arejeze zero zao ozeloni yeba kutuona bora likalmalo mwana malerwa manama tilaki ilo kalima hambishiha sha karnato jwa ulivurza banaba ngeanzore ndera litwalie ripange ri shajinsho andu wakati hila rijebanu jeri donose usiku walazimu rombe dua mashallah shaka rafu na jeri furze banu helini wauka wanyanyasi wala wauharuma uziro haku wauharuma uziro wanyanyasi wafanyao zenungu zila au kanga muhamjobo tilaki haina manga mwendano huja kanaenda rumapati kwa mandali wanyanyasi walo Ulaya watukufu mendano huja kwa nauhundi hama pati kwa mandalila hatafsiri ya uka haina manga mwendano huja wongu juesha mto wongu jue kange na wandu wa mlindao wongu juo ya uka haransi Komori hende Faransa ngondo ya sahe ya baleaji shahaina mrulo mwende pati kwa lila na mjwake ijwa kile kato winji wa hao hata telefoni wa kufanya huu ijwa kile kwa wazao waona mwende pati kwa lila kangu warongo wao yabonge nga mjo aide fikra ya si ujuha banu ri mobilizo wandu ri tsahe haina mndu ya lazimu rijeri tsanganyihe ruombelwa nyanyasi waladu yabo mwana malerwa uliho dawe uzori sawanukana kuna tujwa urenga kararo usiku lazima rivire
haja za kikawaida isaba nunuti wi na vanu zinurambao hauomba Mungu arijizizo nyanyasi zero homozeloni dokirwa buhebandu ya wandu warisafi iba rija wakati anilifikirwa nyanyasi kartuji wa utoka wakena mnaila ya katola kenti kwa tina wazifanyao kwa tina hatumtango wa miji kwa tushida shawa unobora ukanando wa kenti bala hautosafihi eti na usafihi daula na uzigara lerua na tuilaki ni jamadasi risisindia ya amani na usalama waeti wa ujuma utoripwa na urila sha karna ujibu sisi ratukana karna ujibu Mungu ujorifebe yo shawiri ya hae sha sisi alhamdulillah rigana meziru kana ngarzo njia vanu kiakli na hikma rivenishwa komori espansharmet manama le ruha hamiso ukauzi dhukuru zetulalanizo huja le pare la lami la wa biskai hata wasuli le jela la bajini bale makatida yanu yaba murongozo ni jirongozi ndongozi ma jeune défenseur antipia yesa pare isange endao na ukomilana ike pare nzima yabo isa wasuli vira rumwe ebajini wasuli ngenda taturna rumwe mitamihuli ireje moroni ikomilani eba ni ma jeune défenseur aussi ma jeune défenseur kamtina umtola wa ukana zihazi zozo tipesa zihazi zanzia zahele ba ebambao zozo panishi lejera la hambuli panishi emijinzi hatu alhamdulillah rabbil alamin nguna wajaza khairi yesanga bwe mijiko ngono murwa wa helo kala zimahu nzia zilekeziwa hautanu rwa miji hatu ikawa ndo msaada wa serikali zo njema ja ukamiji miji wa msaada na miji wako ngoji panyilawi ila ulekeza wosu wa miji hatu yeba hudio dawe mwanama jeune défenseur yeba kamjafanya taratibu kamtina madam timba kana ulihele pare loli hisanga likomila nao yerutu national ya itihad ya bora nguda hunu janzwani mwali bakamtina barnamaji mshinza ukana mwoniswa komoru kana valale pare kaljaisi za fumuni basi manama tulaki namkozi ulione swala hilo vanu si wanurakati vanurongo wa leo nam si wanachama wahe ma jeune défenseur sha emirongozi ya hatu vanleo karturongo wa ismu ya jeune défenseur shababi mkomori shaholiho hukome swala hilo namkozi nango juo ya uka e jeune défenseur iyo ngendao hadaraja uyuo mkonsi wendao ndo sha holiho unuzisa devaho wa komori baingwa president Didi na vice president Alitam na secrétaire madame Aliterel no andu wadunga ngona sebarna maji nasi karjala majamani no anyanyasi ngasina sebarna maji memipango haruma muda mshashi banu garto jari wana sowa komori ngamjoli kome amba oli honuzisa shaga mjwa kaze fikira izongizo nizambe rizamba haruma etsumubala haruma yefuturu ya hatu rakanyo haruma ledaho la lomoroni rapare daula wajabura wanese barnamaji ya vana azma ya hatunku dowone sowa komori obahamiensi ya mzoi wasuilishiwa harumo mkayo nro wa 2030 wahe emergency ya 2030 iyo mipango bokwangiyo no karina ufanya mipango ya ujabanu rijeri kensi ridoze lezala tabu shangar jourengagar rikaneneze swila hazalazimu mriafanye hazi ridungane raniseranzi biskai hata reje gardono ria moroni rioneso wa komori ezifanyishi hao nezenda hao nezijirio wasikome watina hamba haukae zambao nga zambao zinji ngasine azma ema jeune défenseur ya ufanya zi azma hizo rinjie
moja kwa moja nzima hanzima ena rioneso wa Komori wazikomeni mwana malerwa uzamba ndoba nukana lelu rija kishababi Komori runiswa Komori walihoda nini vonzi ze hazi zanzia ngazifanyishao harumeti kamili ngaraminiwa bal ikarudu angalia le pare lalaya narambe itsandaya haurambe moroni wasuli haya le pare loli jomoha haku zisima nezijihundao yabo na le pare winji waetsi ngarona ze juhudi za daula ngarisho magarini pashiao ya ukana wale pare nuke na ufanyiwa lulusu tulaumelea kwa nao zifanya wanda kwa virahe na wakati yemwahi daula nguviruwa na wakati ni pare nuke tufanyishia ya uli hondawe shababi Komori yeba bal amtanganya nongo mbili uleo shababi Komori bal we jeune défenseur wa niawe daula ya mheshimiwa Azali Othman Banaye ruona ukale pare lirenge moroni lisali zungu sembajini bal lirenge haya aeroport atamitami huli yeba kujaishi ya ukana le pare longa alfikiro namna zazizo zinjenziani ili zetaboza mazuizi liwa 20 na mfukare wakipareje majongo wa moroni hata haya mjini aeroport manama tilaki nam ngone sabondo ya uka yepare ya laranzi tsandaya hata haya mjini yepare ngiyo na magama zisima yo ndaila bokonga ranzoro ne sowa Komori namkwezi rambyo wa Komori zifanyishi hao rongoze mazamana hatu harma isokiri niwene se uka eze rongo izobo tilaki kutuzo na weche hauka heli walola itsandra sururi de heli nalola itsandra sururi hauka hulola harumao mji wa Madinati hahaya sinamba henwa na utuza silola harumao mji wa Madinati hansam yena home yabanga amini ya uka ye pare hiyo soa ili ngaribirao haku ye pare iyo wivumbua abantu ngam amini ya ukabanu noma hazihizili wa 20 na mfukare ye pare ila kena ukaheli lazima ifanyiwa hauka rijipanga ye daula rilahiko wajeni wajoka ujahunu waelewe ya ukaensi ya hatu ngizo jezenti za balighi zilohunu ule menguni yabonge botila kizo njo muhambia mbuka doshe meza uvahu hauka ezatuka ya hata zahunulo zifanyiwao msuhambia za njo zirepareo shamimi hamadi namna kutsa imitazishoba bukana ngamondo bukana kartuta wakazwa zihondro ngwanzao pare la robe hamadi namna la hadisa wa biskai la zungusemba jina talwasuli ugalawa ngaranzao robe woku ngani ikani gari libiri ngamwendo hahaya andusa hama mafura anyongo ikawelelo upasane gari ngwendo hatambu uhisi ya jirma na mwana malerwa na sisindero kuyabo yesaka bano mukana hapa lazima huu botila nishili namkwezi au shatirongo abanundo nam ya ukaeza hunulwa zafanyiwa msuhambie zokanza zirepare wa uka reparation joka ufanyiwa yote tafsiri ya ukae maganga ndo yabanwa ngamrumizo ya ministre de finance nirumize ya mwahe daula nirumize secrétaire général wahe gouvernement niwambia ya uka wasirudi hojuma ezenrongobo kwa mile ruatizishia uhusole pare hilo omtwanziani halu kama ni wewe usaulishia izo rongobo kwa tizishia namkwezi tizishuhudi hosoni mwema zamani yabangado warumiza ritoweze nyoraza ho wa Komori hauharaka le pare hilo liruati wa Komori waelewe ya uka azma yahe serikali ya lewe inu do inawilishe Komori
ike sawa na Londro, ike sawa na peke yesa mwana malero tungo kula ulibe minga amini shango juo le twaramuo na mkomori yesa na aminukana ye mhuwa he daula ni daula kwa jajuja za majumba menji ya restora harmale rejera la hetsandraya ikiwa retezi sima zilabala lazima hu enamna watoa majumba mema ya jisau ya juu ukana sura harmaeti ya munga mwaminukana hata pare jema ngaljonjia ili lingane na majumba mema shango jwe mkomori hari ya kihatu wanatanga mwisho wa romba ukana wala zitabuzila kazina kafashia wala uhadazi wala taza nyumba ze nabunga roro kaza nyumba zihisa zosulie milamu mafuko sanga tulo mabrike taloshi mwanelo shanga bandi na wala kunga robo wanu wamba ukayaba shemwa daula habitoneti kamili shakona baba la bitone ngoja baba la ula uhadazi shabala la tibito shamimi ulionda mimi mwana malerwa sikakusudi ni usenso swala shaki akili sikalo kana lazima huma jumba mema ya wahawarumati ya jarenge tengezo jiji la wanadamu wajeni tukojila arumati ya utikana haki na ukana hata pare njema na aeroporo njema garduka nizo arumati yabo mwana malerwa na rende na ulaha wakaza rugao yesazi makusada zote rizikomi abantu bal kana madambili hodandaru ukozi kamuhimu yahandaniri kawonesa ibalbala kanwa komori usiana mafura neledaho na hidrokarburi rijari kom swala na kamba ni mwingi namkwezi oliwo babanu fikira chola itswani ngana rogo wa zababo namkwezi zitsongeza ni wabana dakika nishukurie namkwezi nibeshele marahaba owanru warifa ye jukumu ya heze nsabu hozinu njomba hangu mhadi Ismaila ne mwana mazuki wangu mhadi Mbeshezi ni washukuri ni wabeshele marahaba ni toe masio special ya hao holiho desenyo wa razakano wa komoro mizi Sami salimu afi Sami tukufu yavo Sami namkwezi nishukurie ni waonese ya ukazenyo razakano wa komoro kwa jumaze ndongozini juzi ye mhuwahe dawi hawaswili harumale daho hilo hautandongo nziani eze hazizinu eze nsabuho zinu zuonele juu yamongenga mshukurio wanadamu watendea eze nsabuho zinu haukahuzuone saabondo ya ukansiye minister Salimu Hafi mengwani mwema sampanga wa himilia zenrongo zinu zuonele jua ya mangendo uwambia mhadi Ismailane kipa ya ukahele zina la hatu ngaso dingoni mwao riwahimilia mrudina ndiye mhuwahe daula mheshimiwa ne sekretari daula riwambie ya uka bravo ngarijibi wao ngasodingoni mwao eze ndongo zinu ngarijo uhimaha makaha dodo hata ze ndongo zinu zionele juu na si karna uziransi uzambabanu karna uransi ushukuria heli ze ndongo boko ndozendao mrungu hisi ndongo za zingarwa ni mazamana wasende sawa marhaba mwana malerua esa zidakika zikubu zidakarakara kubaliana hauonesa ibarnama jimshinzi zendele zipaisha hormati bali kana mada uko wajavasa ili waelezi madaikao durakalizo rikao komea le suala lahe mafura usuana le dawa la hidrokarburi na utwe balbala ya kanua kazi ikawa kaonisa ukana kavati mafura hawakatikao zijitihadi za bwana Ida Rusehamadi ni wanyanya wakayavo tipia wakauonesa ukana kavati tabu itoka yonti shawa komori wakana balbala wanjia meli waruambo ila meli ya bali ya mabawa hawakatikao ibala mafura bal ndiri taatena daula no wakazi litanganyihe rombelo anyasidu wajorao harme plasa gardino rihola parata
yesa zerungu ambao mndungu rambukana esindanu yo ke jakati namna njema shake tuza kikarombela dua bali jari njia haruma zenzia ya shukura za jitihadi kama zifanishao harume daula mheshimiwa Azaluthman bana heri rikusudi tena ili ronisoa kumori kana hataimia tufanyisha moroni kwenda aeroport riamba na kupare serikali wairishawiri dingohi isa nzia hiyo kaitinzia irende hazisima uko profondori ndio 3 metro profondori haina ngama nzima na singara aminu kana ni daula ya mheshimiwa Azaluthman lwafikiriu lesole jema la barikisha na ubasawa etiaka yabo hata mpaka yabo mwanamali rwa ngarjuhona na tena zi jamaa pia salam na bushiria ya daula na yeshi wana komoro na yeshi tosa na salam hojulani